televiziyo nshaka bongo cya kindi gifite ubuntu bw'umugongo gongo gongo. Haleluya. Bwira umuntu w'icyatsi bya bindi bamutwaye ni televiziyo. Imana yagusigarije viziyo kandi reka nababwire Imana ikorera muri viziyo ntabwo ikorera muri televiziyo. Imana ikorera muri viziyo ntabwo ikorera muri televiziyo. Umuntu wicaye niba ushaka gutera imbere va muri televiziyo, ca muri viziyo. Kandi viziyo 2020 ni viziyo igiye gushikana abarepatasi ku masezerano y'Imana yabavuzeho. Haleluya, 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 haleluya. Kubona ambutiyaje y'abantu bafise amanverope baza gushima nyuma y'ano masengesho y'iminsi 3. Kubona ambutiyaje y'abantu bafise amanverope bakurangira mikorofone ngo bisa nanjye shime, bisa nanjye shime, bisa nanjye shime, bisa nanjye shime. Igiye kubikora barupinzi bemewe abantu mwiteze gushima nimuzamure. Haleluya. Nange ndi mu bantu nzaza na mbere wo gushima kweli. Kandi maze kubona ikimenyetso cy'ibyiza. Ariko we ikimenyetso ikimenyetso kweli. Haleluya, haleluya. Ariko reka mbabwize ukuri naciye ku ruhande. Aya masengesho hari abantu agiye guhindurira ubuzima. Mushatse mwanyemerera nkavugana kandi hari abantu muri ano masengesho Imana igiye guhindurira identite. Identite. Umva hari ahantu kuri identite ahantu habiri. Uyu harete niho umenya ko uyu muntu afatika cyangwa adafatika. Usanga handitse ngo aruba cyangwa ukabona handitse ngo kiri umuntu wicaye kuri identite yawe. Oya, Imana igiye kuyihanagura ishyire ko ego. Imana igiye guhanagura oya ishyire ko ego. Hariyo igiye guhanagurwa ego iraje mu izina rya Yesu. Hari ego Imana igiye gushyira kuri identite yawe. Ababyakiriye nimuzamure haleluya. Kwaganguranya amavuta y'ubuhanuzi mu bintu nabigira gute nabigirane. Ibi bintu nabikora gute kweli. Ibi bintu nabikora gute kweli. Oya kuri bya bindi bari baravuze ngo oya Yesu agira ashire ko ego. Kuri bya bindi navuga ngo ntibishoboka Yesu agira ashire ko birashoboka. Kuri bya bindi bavuga ngo ntibizabaho Yesu agira ashire ko bibayeho. Kandi niba uri hano bari bateraniye ukaba wumva hari ego
tugira ngo kuri bya bintu bigira ngo kiragutya hari ibintu Yesu agiye kubyumvura ariko bigize kwita ko Yesu hari ibintu agiye kubyumvura ni kumwe mwari no koraniro Yesu agiye kubyikorera abantu mwari no koraniro hari byikorasi hari byikorasi igiye kuba hariho byikorasi igiye kuba abayakiriye n'amagambo zambaye haleluya turapfuye amahane nateranira ibintu ndi kumva turabipfiramo umva kandi kantu niba waragisengeye wumva umva kandi kantu yasegiye gukura kuri itatu yawe ni ahantu usanga handitse ngo profession haba handitse ngo poro baba bashatse kuvuga yo gatatu hari ahantu usanga banditse ngo baragomba gushyiraho cya kingi nyine wasengera cya kingi nyine wasengera kimwe wari warasengere nicyo kigomba kuzaho kimwe wari warasengere kimwe wari warabwiye Imana kimwe wari warashize imbere y'Imana nicyo bagomba kwandika kuri identite yawe hari identite igomba guhinduka ku buzima bwawe ibindi ibyandiko bari baranditse bitari byo bigiye kuva ku izina ryanjye rya Yesu kandi bazobihindurira hajyanye wari warayitwaye bwa mbere iyo umuntu mwicaranye ngo abantu Satani yakoresheje ngo oya Imana niyo igiye kubakoresha ego hari inverse igiye kuba nyuma y'ano masengesho hariho inverse iki kintu ndakivuze neza nihaye atanu inverse hariho inverse igisubiriza oya ni ego igisubiriza profese yari sa hagiye kujaho top erega buri muntu wese ufite ikintu yari yarasengeye tugishyiraho cyandikeho mu mpemu kuraho iriya oya cyangwa sa ntuze barandika ngo sa ntuze sankazi ndanezerewe uyu mugoroba kiri umuntu mwicaranye ati turakeneye ambutiyaje y'amamodoka aho hepfo turakeneye ambutiyaje z'imodoka y'amamodoka y'akazi ku bantu muri hano ambutiyaje y'amamodokari y'akazi ambutiyaje y'amamodokari y'akazi ambutiyaje y'amamodoka y'akazi ariko abantu mu byumba mwari mwarategereje bikanga ariko nyuma y'ano masengesho bagiye kubihamagarira mwatere haleluya birabaye ngo
ndafashijwe ndafashijwe. Guma mu Mana, tuvuga guma mu Mana. Bashaka rero bondi wari wararogeye umuntu wicaye ngo nawe demilipende ni wowe, demilipende nawe ni wowe, nawe demilipende ni wowe, demilipende tukambo ndabyakiriye, tukambo ndabyakiriye, byakira mu izina rya Yesu. Irakura abantu mu butayu, irakura abantu mu butayu. Tangura demilipende irakura abantu mu butayu.
amatwi gusa ongera utariyo haleluya. Uzimpamvu mubagira ngo umugabo cyangwa umusore mubonye uriko wikumbagana ku gitanda uri wenyine, sinzi ko uri umupfakazi, sinzi cyane urakumvise niko Imana igiye gukoresha batera impundu ariko hari umuntu wishimiye ibirori byawe bizaba abuka ibyo baba barakoze byose barantijuru irarukuyeho. Uwiteka aravuga ngo si byiza ko uyu muntu yibana wenyine. Nzagukorana indirimbo y'ubukwe. Sawa, ndogo sawa. Mtoza twinjira mu ijambo. Ibi bintu byo na munsi ntabwo birabivamo. Gusa hari amashimwe menshi muri amasengesho. Aha, turi kwiga ibintu bingahe? Tumaze kwiga bingahe? Bingahe? Bitatu. Icyambere kivuga biki? Ego ugira ubukire ku kintu icyo ari cyo cyose akoze ko. Mwacumbise iyo ubanye n'umuntu afite inyenyeri ugira ubukire ku kintu icyo ari cyo cyose akozeho, nubwo wowe uba waremwe utazaba umukire. Cya kabiri, iyo ubanye n'umuntu wibiseho inyenyeri ushobora gukira indwara iyo ari yo yose, yaba iyigaragara cyangwa itagaragara, yaba iyo bapimye cyangwa batapimye. Naho ugera ubundi yoba yaranditse ikindi atubwire
cyavuga muri iki kindi cya gatatu. Yego rata dadi kivuge. Ukiriza ukabona ibiryo by'ubwoko bwose, iyo ugendewe cyangwa ubanye n'umuntu wibitse y'inyenyeri, ukira inzara y'uburyo ubwo ari bwo bwose, ukarya ibiryo ibyo ari byo byose, ukimbura no mu gihe abandi batimbuye. Uku kwezi ni ukwa kangahe? Ukwa kangahe? None uku kwezi kwa mbere mu kirundi c'abarundi iyo havuyemo Noheli na Bonane bakwita janvier kwa, oya bayita janvier mesha. Ubu ugiye kwishyuza amafaranga kugira ngo ni janvier, umuntu ndababya abantu bakodesha n'amazu mu kwa mbere ntibishugwa ngo janvier. Yewe data we, ariko iyo ubanye n'umuntu ukize inyenyeri mu kwa mbere urya mayoneze Amerika wahora kuri kirino. Iyo ubanye n'umuntu ukize inyenyeri mu kwa mbere urya inyama. Mu kwa mbere urya iki? Mu kwa mbere urya iki? N'ubu mvuye muhira hari umuntu yazizanye. Kwa mbere nazirya. Ariko muracaho mwataje. Ndashaka tugere mu rwego amezi abandi barira abariyo dutwengeramo. Ndashaka tugere mu mezi abandi barira abariyo turirimbiramo. Turi umuntu wese atizamura ukwizera birashoboka. Chagata komanteri yake twayivuze hiki. Abo baranditse komanteri twayivuzeho ni bande? Twatanze akarorero kwa Elisa ku mupfakazi wa Hehe. None hano mwari mu rusengero mugira Elisa ntawe mugira. Muramufise ntawuha. Bwira umuntu wicaye ngo amavuta ya Elisa ubaha, igihe cyose utazamwubaha ntazagukorera. Nubwo uzamwiyumvana atumva, data yabyumvise azagucaho amavuta akorera abandi wowe azagusimba. Amavuta ya Elisa ari hano n'ubu ndakomeje kubisakuza umunsi yangiriye impuhwe azabinyemerere, nemeye ko nzagenda nkateka afise abashitsi cyangwa atabafise, nkadekora ibiryo kubera ko njye maze kuyabona amavuta ya Elisa wa maze kuyabona. Yewe data we, bana we, ariko nawe warayabonye. Ntiwakoze mu biganza bya Elisa, amavuta yaragukoreye ntiyagukoreye. Abantu uzabihorere igihe uzumva bavuga nabi waketse ko bari baguhurusha, uzafate pampa shire mu matwi uhite wiyirukira, wewe warayabonye. Ibiganza bya Elisa wawe birimo amavuta ntayari. Bicabira
cyonyine bigenda gute umara iminsi umaze hano utarikonegita muri ano mavuta w'ibibazo bifise. Twavuganye kw'amavuta ya Elisa mubanye. Iyo mubanye uri Gehazi, Elisa niyo apfuye arababwira ati amavuta muyampambane uzonkenera azonsanga ku irimbi. Eliya yasigaye amavuta, Elisa burwayi yasigira yatwara n'umwumva. Yarayatwaye ntiyayatwara? Ikimenyetso cyagaragaje ko yayatwara. Bagiye guhabwa umuntu bamudepoza ku mva ya Elisa. Yarahagurutse ntiyahagurutse? None ko yahagurutse ahagurukijwe n'imva, imva hari icyo bayiha. Iyo yasigarana umuntu akaba akirira umuntu bari bagiye guhabwa, yari kubura n'umufuko wa farini. Reka mbabaze twari kuri mabakorera inka. Ubu wasengera umuntu ari muri koma, ari muri ko akavayo, televiziyo ntibize kukureba. Kandi avuye muri koma ntibari bwamutware ku irimbi. Noneho bamukuye muri koma, bashize no mu isanduku, baratwaye ku irimbi ati vayo. Iwaba umusitari. Mbwirira umuntu mwicaye amavuta ya Elisa wawe rero, nubona yashanye uzakomeza kwizungurukako. Haleluya. 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 Murano basengesho senga ukora strategy zose ntarangire nibura ataguhaye bonjour, ntarangira atagukozeho gutya, ntarangire. Nanjye ntabwo ari burangira atanozeho. Mbere mbikoye namurebe ntabwo ari burangire nanjye yamanyaturaho atanozeho. Azanyaturaho zapfuka ndyama hasi ndire, ariko azanyaturaho. Duhe Imana icyubahiro. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Ariko hari umuntu ugomba kuzicomeka muri ano mavuta watera haleluya numve. Numvisemo abantu babiri cyangwa batatu, nimba mushika bane nimuzamure twumve. Twagifatisha amaboko tukaza twinjira muri peace, batubaza ati musengera kuri repentance. Musengera he kuri repentance? Usengera he kuri repentance? Yewe umva tungo cyakira kuri ayo mavuta winjira muri peace, abantu bature utabatuje wihane utiri urabihanisha. Umva ikirere gihindutse ahantu ngiziki wicaye, abantu mwiteze guhindura ibintu aho muba naho mutuye. Zamura haleluya y'imbaraga ndabumve. Ukica singarukaho kwari gucira ku mayange abatatu. Uracyumvise ntucyumvise? Kwikonegita urabishoboye ntubishoboye? Kwikonegita urumva icyari sawa. Iyo umuntu abwira wumva ntamara ibinongo, ntamara tugeze mu cya kane. Mwanyemera tugahereza Imana icyubahiro. Kiravuga ngo tuvuge ngo amen. Kiravuga ngo gufungurirwa
inzira. Gufungurirwa iki? Mu buryo bwose, bwaba ubw'ingendo cyangwa ubw'imikorere. Gufungurirwa inzira. Iyo ubanye n'umuntu wibitseho inyenyeri, ufungurirwa inzira z'uburyo bwose, zaba iz'ingendo cyangwa iz'imikorere, no kuri akazi. Ufungurirwa inzira izo arizo zose, zaba iz'akazi cyangwa iz'ingendo. Mbwirira umuntu mwicaye ngo muri ano mavuta mugiye kwikora igitabo, harimo n'ingendo zigiye gupfunguka n'ikintu bita akazi. Haleluya. Kuko gukora mu biganza harimo ibyifuzo uba warashize imbere y'Imana, ahita abyikonegitamo, yarangiza ari kuzamura, we wumva yakivuze kandi utakimubariye, ugahita wumva Imana ivuze ngo ko akivuze tukaba tuzinanye, ndabyemeye. Ndabyizeye, ndabyemeye. Bwira umuntu mwicaranye ngo tugaragara nk'abatariho, tugaragara nk'abakene, tugaragara nk'abapfuye ariko turi basima. Igiceri cya kanga icya gatanu kiravuga, tuvuga amen. Gukingirwa. Iyo ubanye n'umuntu afise inyenyeri, ukingirwa nubwo woba uri mu bapfa, umuntu afise inyenyeri akugereye mu rugo, ugomba kubaho nubwo baba barinze ikinogo kirafurikwa. Ikimacundi kanagisubire Imana icyubahiro. Iyo ubanye n'umuntu ufite inyenyeri, ugomba gukingirwa. Haleluya. Nubwo waba uri mu bapfa. Mwacugize, iyo ubanye n'umuntu afise inyenyeri, ugomba gukingirwa nubwo waba uri mu bapfa. Umuntu afise inyenyeri akugereye mu rugo cyangwa muramukanije cyangwa umusuye, ugomba kubaho nubwo baba barinze ikinogo kirafurirwa. Uti ibyo bikuye he? Umuntu yitwa Ahabu ni umwe mu ndaya zabaye ibyamamare ku isi. Iraze kuba indaya yo ku rwego rw'isi, atari ku rwego rwa karitiye, atari ku rwego rw'igihugu. Yabaye indaya ku rwego rw'isi, agera no ku rwego yandikwa muri Bibiri. Iyo ni yari indaya. Noneho ndagira ngo dukizwe, tuve ku rwego rw'urusengero dusengeramo, mu rusengero duterane babone dukijijwe. Aha, cyo ni icya mbere. Karitiye tubamo babone dukijijwe. Intara tuvamwo batubona n'agakiza. Mwamaze intara 19 ni 19 ni 18, batubone tugize igihugu cyose wandika amateka, izina ryawe rivuge ko ukijijwe. Nibirangira ujye ku rwego rw'igihugu, ujye ku rwego rw'ibihugu muhana imbibe, ku buryo bashatse gutumira umuntu w'umukizwa batoranya wewe mu gihugu,
izina ryawe. Nimba hari umuntu wanditse amateka ari umusambanyi akagera ku rwego yandika amateka bikavugwa, gute tutogira ukuntu natwe dushakisha ukuntu twagororoka tukandika amateka y'abantu bakijijwe bakavugwa muri repentance, bakavuga ngo nubwo hari amatorero yivanga hariho itorero rimwe. Ariko Mana we, gira umuntu mwicara kugira itorero rivugwe neza, urabifisemo uruhare. Kiretse uri umushitsi nta ruhare bifise, ariko uri umwana wa repentance urabifisemo uruhare. Ariko nubwo uri umushitsi nabwo urabifisemo uruhare kuja gutangaza ibyo wabonye bitandukanye n'ibyo waruzi. Utabitangaza je nzabitangaza, maze no kubivuga. Umuntu nakwakiriza agakiza akabura haje, namubwira ati Pentecote nahangwa ko yanangwa, urabona ahantu iri Avenue de la Mort urayizi, uvuye ku ikaburimbi ni metero 10, ucukatira amaboko kw'iburyo uzamuke naho ngaho. Aha, arangije amaze kuba umusitare ku byaha, abona abagabo baca batandukanye n'abagabo basanzwe basamba. Aha, aravuga ataba ikibazanye ntabwo ari amarari, nta n'igiceri bari bumpe usibye no kutajima, nta nubwo bari bumpe na bonjour. Cyakora nubwo ndi umunyabyaha, ikibazanye mwa kino gihugu baje kurimbura abantu bakora nk'ibyo nkora. Aravuga ati rero ko ndabitanze ntababona batarabikora, ntabwo ndi bupfe, ahubwo abo mwa kino gihugu nabo banka abantu bameze nk'abari, kandi ijisho mbareba ntabwo bazabashobora nubwo biruko. Kiri umuntu mwicanye ngo tora ku rwego ugera ahantu bariko baragushakisha, hamwe abantu bagira iyerekwa babona yuko udashoboka. Uyu aha arababwira tumbare, aha abaha amakuru ya ni umuki ni umusambanyi, ari kuganira n'abantu bibitse hiki inyenyeri. Arababwira ati mwongere cewe ngombe mbanyegeze, kandi inzu yabanyegerejemo niyo yakoreramo ubusambanyi. Inzu yabanyegejemo niyo yakoreramo iki? Inzu yari ihumanye ntiyari ihumanye? Sawa, mu nzu marayika yagomba kurimbura iyiwe yarimo cyangwa ntiyarimo? Arababwira ngo ariko mbere yo kubanyegeza manza munyemerera ikintu kimwe. Ati giki? Nababonye neza ku kibazanye atari amahoro, igihugu mugiye kugisiga ari umunyota. None mbwira ko mubo muzagira umunyota nanjye ndimo, nimuramuka mukiza aba bantu muzampishe muzanyegeze ndokote. Ntiyari ngaya ntibemeye, baravuze ati yego, ariko uragomba gufata uko tugiye kubigenza. Urugo rwe, ingo z'abakirisitu bari hano bagomba kuba ku mishimaryango yabo hari amaraso. Nawe uzafate agatambaro k'umutuku uhambire ku rugi rwawe, yego, kugira ngo umumarayika w'umurimbuzi naza akakabona azaharengana. Muzi icyo byasobanura? Byavuga ngo ingo ziriho amaraso ni ingo zamaze kwatura ibyaha n'igisa nacyo. Ahabu nawe baramubwiye ngo kugira tutakureka
tugusigaze. Icyo ugomba gukora ni iki? Ugomba gaporo kwihana ibyaha, amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana akakuzaho. Kuko abantu marayika bagomba kurimbura ni abantu bari ku maraso, berekejwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Aramubwira rero ati ibyo marayika nabisangaho bizaba bigaragara ko ubusambanyi wabihebye, bizaba bigaragara ko utagisambana, bizaba bigaragara ko wahindutse, bizaba bigaragara ko wihanye. Aha barangije arabyemera. Ariko sinzi ko hari abantu turi kumwe bari kumva n'amakuru. Eske aha marayika aje kurimbura Rahabu, ni Rahabu, marayika aje kurimbura inzu ya Rahabu, yarayisize cyangwa nayo yarayiranduye? None aha ikinogo cyari kimbye nticyari kimbye, none cyarafuriwe nticyafuriwe? Mbwirira umuntu mwicaranye ngo iyi minsi 30 umaze imbere y'Imana, nimba warihanye byose nta kigusigayemo. Hari ikinogo abadayimoni bari barinze, ariko Imana Data wa twese igiye kugifurira mu izina rya nde Yesu. Umunsi bari bateguriye ko bazaguhambira niwo munsi bazagukomera amashyi babonye ibyo Imana yakoze. Niwo munsi hazaba ubutabazi, ubuzima bwawe amateka agahinduka. Abantu mwumva hari agatambaro k'umutuku cyangwa hari amaraso mushaka ko babonekaho, kugira ngo marayika w'umurimbuzi namanuka asange muri bazima. Nimuzamure haleluya twumve. Oya amaraso bagaragaraho cyangwa iki? Ahubwo yabagaragaraho. Nimuzamure haleluya. Haleluya yonyine ufatika nimuyizamure cyane. Nubwo ikinogo cyaba gihari kiragira nde? Iyo umuntu ufise inyenyeri akugereye he? Kandi mwumva igitangaza cyaciye kibaho aha bamaze kuba barigwa. Mwumva uburyo amateka ya Rahabu yahise ahinduka. Buriya Yesu ari mu gisekuruza cya Rahabu. Yesu apfuka mu gisekuruza cya nde? None ahantu Yesu apfuka hagomba kuba abakene cyangwa hagomba kuba abakire? Ahantu Yesu apfuka hagomba kuba abantu bo hasi cyangwa hagomba kuba abantu bo hejuru? Nagomba mbatangarize uyu mugoroba w'uno munsi, bitewe nuko hari ibyo witandukanije navyo. Wakabaye wicaye ahandi hantu uri kunywa kafe cyangwa uri kunywa itabi, ariko wicaye hano kugira ngo usogongere ijambo rya Kristo. Hari amateka Imana igiye guhindura ku buzima bwawe, hari imibereho Imana igiye guhindura, hari ikindi cyubahiro Imana igiye kumuterekaho. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Abantu turi kumwe muri ano materaniro muzamure haleluya. Iyo wakiriye umuntu ufise inyenyeri mu rugo rwawe, byaha byose woba wari ufise bitewe n'inyenyeri, hari amatariki uba warashyiriweho yo gupfa. Hari ikinogo n'isanduku baba barakoresheje. Isanduku barayicanisha imikate cyangwa umuceri, ikinogo nacyo bakagiteramo igitoki. Buriya hari abantu hano mwari mwarandikiwe ko mutazagera muri 2020. Hari abantu mwari mwarandikiwe ko mutazayigera, murayimara. Bongera barandika ngo ntabwo muzagera muri 2020.
nabwo 2020 urayimara muja muri 2020. Bashatse bandike rero, bandike n'urundi rwandiko rwa 2022 nawe uzongeye uhashike niwibikaho inyenyeri nubonana n'umuntu wibitseho inyenyeri. Ariko abantu turi kumwe bateye haleluya. Hari inyenyeri yake cyangwa izindi igende cyangwa ihagarara. Kira umuntu wicanye ngo uyu mugoroba n'uwo guhagurutsa inyenyeri yawe. Kandi nyumva ngomba kuvuga ibintu bike. Reka nsobanure kuri cya kindi niturangiza dusenge. Tugiye kwatsa ikintu bita umuriro w'amasengesho hano. Hano tugiye kwatsa umuriro w'amasengesho. Tugiye guhagurutsa inyenyeri kwatsa inyenyeri zazimye. Mana data wa twese uri mu ijuru tugiye gutya. Twavuze ko hari abantu mwakozwe mu mitwe n'inzererezi zo mu butayu ziyita abatumishi, zifata ingabire zanyu zo kurota ntimukirota, mwahora musenga ntimugisenga, wahora uvugishwa urabona ti gusa nta kintu kivuyemo. Uri muri rahisi gusa, kandi rahisi ni umuceri. Uyu mugoroba reka mfate akanya gato sobanura kino kintu, hanyuma dufate akanya duhamagara ikintu bita Imana. Tugiye kwihumanuza imitwe yacu bahumanije, tugomba kuyihumanura. Intoki zacu bahumanije. Ibaze guhereza umuntu uramufashije cyangwa ngo urashimye, warangiza ntusubire gukora ku mafaranga. Akagasuzuguro k'abadayimoni turakazi. Inyenyeri z'ibiganza byanyu zo kwakira amafaranga bahagaritse. Uyu mugoroba tugomba kongera kuzatsa zake, nongere gukora ku mafaranga. Inyenyeri z'imitwe yanyu mwahora murota bazimije. Tugiye gukora haleluya, tugiye gukora imyigaragambyo ku buryo iri joro abantu mwese murota, abantu mwahora murota inzozi zigaruke kandi murota ibizima mu gishingo cy'ibituro. Ubu bamwe murota muri mu mazi, turi abantu barota muri mu mazi, muri mu mazi. Abandi mukarota mwiri koko n'ibikoko kiragurya. Abandi mukarota mwiri koko n'imbwa mugire gutya turebe, babateje umwuka w'ubusambanyi. Abandi mukarota muri kwirwaho n'inzoka kiragurya. Izo nzoka murota zibirukaho ni inyatsi zagiye mu biganza byanyu. Bisobanura ngo ikintu cyakoraho cyose ntabwo kizemera. Ariko uyu ni umugoroba wo kubohoza ubuzima bw'umuntu wicaye mwa kino kibanza. Ariko tubabohoze cyangwa tubireke? Hari umuntu yumva ugomba gutaha yabohotse inyenyeri y'ibigakora bazamure haleluya. Mwumve rero ko kivuga. Amen. Tuvuge ngo haleluya. Kiravuga ngo ushobora kuvuka atanyenyeri y'ubukire ikuriko, atanyenyeri yo gukiza yo gukiza ikuriho, atanyenyeri yo kubona kure ufise. Ariko umwana wawe, ariko Imana ikaremera imbuto muri wowe
izavamwo abana bafise izo ngabire zose bakakugeza ku byo utigejejeho. Haleluya. None nta bana murabona ababyeyi babo batize umwana akaziga hariya ruguru, yarangiza akamanuka akiga i Bujumbura, yarangiza akayarangiza, bakora graduation agahita amumanura i Bujumbura akabanza akarya ku mukeke, sibyo? Akabanza akarara ku matera akarara ku matara, nawe akaja muri bya bisorori akicara. Bakuru bavyumvise. Noneho yarangiza akazamanura ababyeyi biwe hariya, bakazaza bagatura mu muji nabo, ugasanga intoki zari zarakakaye zimeze nk'amabuye nabo zoroshe. Ibyo cyangwa se ariko Imana yo mu ijuru iduhishura inyenyeri ziri mu bana bacu cyangwa ibirori. Sawa, reka mbizane wumve. Dusome Haleluya. Matayo igice cya mbere 18. Matayo igice cya mbere ku murongo wa 18. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Matayo igice cya mbere 18. Ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya. Nyina Mariya yarakowe na Yosefu. Ataramurongora. Batarabana. Bamubona afise inda yavuye kuri mwemu yera. Murebe iki kintu Imana yakoze. Uyu mukobwa Imana yafashe ikatereka mwini. Yari umukobwa akowe. Ntabwo yarebye umukobwa atarafiyanswa, nibura bavuge ngo yatwaye ikinyendaro, ariko murebe ni umukobwa ukowe n'umuntu yatanze impano. Iki kintu muracu bwira umuntu mwicaranye ngo Imana ntabwo ishobora kugukoresha ata mugambi usanzwe ufise. Iyo byanse yakwihorera. Yarakowe ntiyarakowe. None reka turebe abarakoye bari hano n'abataragwa muri hano. Umukobwa bari kwiyumvira kumukunda, ugahita ubona afise inda, mwakomeza kuganira cyangwa wamuhera. Waramukoye ugahita ubona afise inda, mwakomeza ikiganiro cyangwa wakata ikorosi. Wakati koresi gusa wamudiha n'amakofe n'icumi. Usibye n'ayo makofe washingisha urubanza ngo bagusubize hariko n'indishyi y'akababaro. Uyu mukobwa rero bita Mariya yari umukobwa atarabonana n'izina muhungu. Bya bintu mugenda musomana ntabwo yegereza umunwa wiwe ku basore ngo bagenda basomagura. Wapi? Bibiri yivuga ngo yari umukobwa yakuranye ubwiza n'ubwitonzi mu maso y'Imana n'ay'abantu. Mu ndirimbo ngiye gukora muri alubumu iyi ngiyi nzakora n'akaririmbo gahayagiza Mariya wabyaye nyina w'Imana.
kubera ko na ba Debora turabaririmba na ba Rusi na ba Naomi yes nzagakora ko karirimba kandi ntabwo nzoba mvangiwe. Rero uyu mwari Mariya Bibiliya itubwira ko yari isugi 100%. Noneho bamubona afise inda, Yosefu ahita kati orosi arabati singusarisha ariko ibyanje nawe bihere. Muri icyo gihe hari itegeko rivuga ko umukobwa atwaye inda nta mugabo afise zibigenda uwo barabahekera n'akaburi n'ifiriti bakazibaha byarayanga barangiza babyara bagahita babita ngo nabafiye doko ngo nabafiye mere ntabwo batangarize iri zina ntabwo ribaho. Fiye mere ntabwo kibaho, ni mere Samari agafiye ni karya kavuyemo umwana. Fiye yaragiye nta fiye mere, ni mere gusa. None yogaruka cyitwa fiye gute kandi yose fiye murundi garo yitwa fiye mu gihatara. None habyaye agomba kwitwa mere gusa nta kindi kija, ahubwo bongeraho mere Samari, umugore utagira umugabo. Sibyo baraho ibyasi nta fiye mere ibaho. Agafiye ni kariya nyina aba yatanze, fiye iba yagiye haje mere. Selebateri bayavuyeho. Ni mere kubera ko nikaramuka kagumyeho fiye mere bazahite bazana na garusoperi. Suko bace bazana na garuso. Oya rero nani mere gusa na fiye. Uyu mukobwa rero muri gihe cyabo bari uyu mukobwa yabyara inda ikigenda, ise wiwe na nyina bamwimbira ikinogo cy'imetero 10 bagahita bamuboha amaguru n'amaboko. Icyo kinogo cyitwa igisumanyenzi. Icyo kinogo rero bahita babwira se na nyina ngo nimumuhenurire muri icyo kinogo n'iyo nda. Hanyuma amaze kugeraho ntibarindira ngo apfe, bagomba kumwicisha amabuye n'icyo kinogo. Yosefu rero aramukwepa, uyandi manama ngo yase kumusarisha, ahubwo nibwo yari amusarishije 100%, kubera ko aleluya, kubera ko amabuye yo yagomba hure nayo n'igisumanyenzi. Marayika rero agarura Yosefu. Mwumve impamvu Imana yateretse inda mu mukobwa ukowe. Yari ibizi ngo ninda mutereka mu mukobwa adakorewe ntabwo ndi buronke uwo nca ndamucomeka ko ndamuhe ngo amwemere, bazomwicisha ya mabuye. Mu mugambi wanje ndagomba kuwucomeka mu mugambi w'uwundi muntu. Bwira umuntu mwicaranye ngo wa mugambi wateguwe Imana nimba ari muzima izawivangamo, kandi niwivangamo bizaca bigenda neza. Yesu wacu nahabwa icyubahiro, Yesu wacu nashimwe cyane. Imana yacu haleluya. Ako kantu karafata kandi gafatika. Ibaze kugeza yaho Imana ireba umukobwa uko, kubera ko izi ko ihita imwomeka, uwo mwana ahita yomekwa ku musore yamukoye. Irareba ati umukobwa arakambowe, bahita bamurenganya bakamwicira ubusa. Marayika rero mu gusanga Yosefu ntabwo yapfuye kuvuga ngo bane na Mariya, yaramuyengayeze yamwumvisha. Nawe Yosefu rero garuka, ibintu wiyumviriye sibyo,
umukobwa wakoye Mari si umusambanyi. Nibyo ibyo wabonye nibyo afise inda, ariko ntiyamuka ku bushake bw'umubiri. Ninda yavuye ku mwana, kandi umwana arimwo atandukanye n'abandi bana. Ahubwo Yesu wacu nashimwe, azaba mukuru, kandi nimuzamwita izina mushaka, izina se wiwe yamaze kuritora yitwa Yesu. Noneho azaba mukuru, azaba mukuru. Yosefu rero mwumve, haleluya, abaragarutse, aragarutse. None iyo yaza kumva marayika amubwiye ni umuntu babikoranye, ariko wihangane niko bigenda, yari kugaruka. Bwira umuntu wicaranye ngo rero hari ibibazo wahuye nabyo biturutse ku Mana, niba warabyihanganiye Imana iraje kugushumbusha. Iki kintu ntimwacumvise. Hari ibibazo wahuye nabyo birakubabaza cyane, ariko nimba byarakubabaje ukabyihanganira, ukaba ugikijijwe warahuye nabyo, Imana byayiturutseho iraje kugushumbusha, iraje kugira nte kugushumbusha. Ababyumva nimutera haleluya. Ikirenze kuri ibyo, Yosefu iyo yarongora Mariya akamutera inda yiwe hatarajamo inkovu, ubu bukwe bwari kumenyekana mu Burundi. Ubu bukwe bwari kumenyekana mu Burundi. Yosefu yari kuvugwa mu Burundi ko byabereye mwa kiriya gihugu tutarabona, dusoma muri Bibiliya. Yosefu tuba tumuzi. None reka bababwira umuntu mwicaranye ngo ibintu uri kurakora n'ubivanga mu Imana, hari izina ryawe rigiye kuvugwa. Ibintu byawe nubireka ukabishyira mu Imana. Nimba ucuruza ukazugura intebe ukayishyira hano, nimba udandaza, aleluya, mikorofone yapfa ukagura iyindi, haleluya, ugomba kugera ku rwego uzi ugenda urangura ugiye n'indege. Icyo usabwa ni ukubishyira mu Imana. Ariko hari abantu batari kubyumva hano. Umwe akabyumvagira ibyo turebe uzi ko ari benshi. Navuze umwe, ariko gira gutenda abe wa muntu umwe ushaka kubyumva. Erega n'ubundi ni umwe, ikomange ati n'ubundi ni jewe. Turebereye uyu mwana yavukanye inyenyeri, ntiyayipfukanye. None se Mariya iyi nyenyeri yo kumenyekana yarayifise ntiyarayifise? Oya, ntayo yarafise. Inyenyeri yo kumenyekana ntayo yarafise. Yosefu inyenyeri yo kumenyekana yari muriho ntiyari muriho? Ni ukuvuga ngo reka mbabaze, mu Rwanda ntabwo hari ababaji benshi. Hari umubaji n'umwe wo mu Rwanda uzi? Muri Kongo nta babaji bari. Hari umusitari w'umubaji uzi? Ariko murumva ari akazi ka hatari ko ku rwego rw'isi, ku buryo bivugwa bikandikwa no mu bitabo, bihindurwa mu ndimi amamiliyoni n'amamiliyoni. Ntabwo rero akazi ka Yosefu kari akahatari, ahubwo nuko kahonyojwemo ikirenge n'umwana wavukanye inyenyeri. Umwana wavukanye inyenyeri yahonyoje ikirenge muri ateriye kwa Yosefu. Ateriye igira imbaraga nyinshi, igera no ku rwego yandikwa muri Bibiliya. Yari umumenwezeri, yarabazi, biba biranditswe. Ntabwo byanditswe kuko yabaza neza, byanditswe nk'uko umwana ufise inyenyeri yahonyoje mu kirenge.
gira umuntu mwicaranye ngo umwana wawe nubwo wowe utavukanye inyenyeri agomba kuvuka afise inyenyeri, ahantu wavukiye bakahamenya, ahantu ukomoka bakahamenya. Yesu wacu nahabwe icubahiro, Yesu wacu nashime cyane, Yesu wacu nashime cyane. Duhereze Imana yacu icubahiro, Imana yacu tuyikomere amashyi. Ahantu Mariya yapfuye naho Yosefu yapfuye ntabwo hari hazwi ku buryo ho kwandikwa mu mateka. Icyatumye aho hantu Yosefu na Mariya bapfuka handikwa mu mateka ni uko hari havutse umunyamateka. Kubera ko Mariya na Yosefu ahantu bapfuka ntabwo hari ahantu ho kuvugwa, kuko ijambo ryavuze ngo yewe yeru nturi muto mu ntara ya Yuda, kuko muri we hazoturuka uruganza. Bisobanura iki? Intara ntiyari izwi, igomba kumenyekana bitewe n'umuntu havukiye. Intara ntabwo yari izwi, igomba kumenyekana hari umuntu uhavuka. Dufate nk'urugero, jewe ahantu mvuka, ahantu mvuka, kugira ngo umuntu waho azamenyekane ni izindi mbaraga, ariko mu minsi iza ngiye kuzaterura ivyuma, amabavu, nubake podiyumu ku ikomine, bazavuga ati uyu ni umuhungu wa naka wakoresha iki gikorwa. Bwira umuntu mwicaranye ngo nimba nta nyenyeri kuri we ugomba kuvyara umuntu bakavuga ngo uyu ni umuhungu wa naka. Kandi uwo naka bazovuga ntabwo agihari, we ntagihari, uwo naka bazavuga. Urumva izina ryiwe rizohita ryongera rigaruke rivugwe, kandi ryari ryaribagiranye, ariko kubera ko yabyaye umwana uriho iki inyenyeri. Bwira umuntu mwicaranye ngo mu nda yawe ntihapfa umwana ufise inyenyeri, cyangwa nimba harapfuye umwana ufise inyenyeri, ndagutangariza ko izina ryawe ntabwo rizigera ryibagirana, kuko mu buzukuru n'abuzukuruza na baconi bazaza bavuga ngo uriya ni umwuzukuruza wa runaka. Haleluya! Uti ni ikihe kimenyetso kigomba kugaragaza umwana uvukanye inyenyeri? Haleluya! Icyambere, uyu mwana avukanye inyenyeri wicaye mu rusengero umuvizi, ashobora kuva kuri ino ntebe hano mu minota nka 30 akaba ageze hariya. Bibiri murabyumva? Ashobora kuba yicaye hano afiswe n'umwe mu minota 50 akaba ageze hariya. Ni ukumuhererekanya, ntabwo ari urukundo bamukunda, ni inyenyeri muri we. Ingaruka rero zikomeye cyane kuri uno mwana, rimwe na rimwe hari igihe aterwa n'umuntu ufise amaboko amenya inyenyeri icyaha cyo. Iyi nyenyeri y'uno mwana akayihamisha. Ariko ntabwo nibaza ko abantu twicaranye bari kumva ibyo ariko aravuga. Ndi kuvuga ngo hari igihe uhereza umwana umuntu akumva aryoherewe kumuterura gusa, ariko hari uwundi amuterura gutereka amabazi. Ntabwo murabona umuntu aguhobera ukumva n'ibisanzwe,
n'igihe tujya kubatiza hari umushumba arabizi, hari abo yabatije akava mu mazi atanasemvuye, ariko hari abandi yafashe ataranabakoraho, ukabona batanguye kubenga banamufashwe n'amashanyarazi. Nibyo cyangwa se bisobanura ikirere. Haleluya, haleluya. Rero hari igihe uhereza umwana umuntu yamuterura agahita abona direct inyenyeri muriho. Rimwe na rimwe rero amakosa mukora, mufata abana banyu mukabaterura mukabashyira ahantu ku muhanda runaka, mwarangiza mukigira muri gahunda zabo, bakazagenda bakarya ibintu utabatekeye, bakarya ibintu utazi, ukazashiduka abana barakaranzwe. Ibi bintu muri kubyumva cyangwa muri kubyumva? Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Yesu nahabwa icyubahiro. Abandi abana banyu mukazamo batwara kujya babakora ku mitwe, bakabakora ku mitwe, mugatanga n'abana ngo nabo bagirene babakorere. Umuntu akaba akuzimije n'inyenyeri yo kwa kije, nayo ugahita uyitanga, nayo bakayihumana. N'inyenyeri yo kuzamuye, nayo bakayisha. Abana banyu bakozwe ku mitwe n'abantu batazi, muzazana umushumba barambukira ibiganza. Ariko babwiye karafate kandi gafate. Abana banyu bakozwe mu mutwe n'abantu mutazi. Bamwe muri bo barara barakangabuka, ugasanga aryamye acuramye kandi bamuryamye agize nde. Izo n'izindi mbaraga zamwateze. Uhereza Imana yacu icyubahiro. Ubundi buryo bwa kabiri bugomba kukwereka umwana afise inyenyeri, uvuka inyenyeri, ni ukumurebera mu bintu ahoha akinisha. Iyo umwana atanguye gukina, ugomba kureba mu ibihe bintu ari gukinisha. Hari igihe umwana avuka ukabona ari kubaka, agerekeranya ibintu by'ubuntu uzenya, yubaka. Uramaze kubibona? Uyu mwana rero ukazabona ari ku ishuri, ntabwo ugomba kumucagurira ibyo aziga, agomba kwiga ibintu akunda, niyo nyenyeri yiwe. Nimba ari guhoha yubaka ari umwana, agomba kuzaba enjeniyeri. Ahubwo mushakira umuntu mukurikirana mu bijanye n'iyo fakirite. Ariko haleluya, haleluya. Hari igihe umwana avukaho ukabona arazanye nk'akantu nk'agati, akuzibura gutya, mushakira umuganga umukurikirana, azatera inshinge. Hari igihe rero umwana afata ikintu ukabona agira ngo ni umushoferi. Haleluya. Kugira ngo mwumve ko ari icyo, hano mu gihugu cy'u Rwanda hari umupapa yize amashuri menshi cyane, ahita yifuza ko umwana wiwe yaba umudogiteri kandi akiga i Burayi. Umwana ahohesha imodoka, akavanga
akora ku muntu undo wakamenye ko ari shoferi mekanisi nyamwana aragenda bijamo isaka babara cyane